Ćao ljudi, gdje ste ljudi? Ja bi malo da snimam, pa evo rešio sam. Smanjio sam grafiku, vidite sad kako mnogo bolje kvalitet, veća slika. Vidite šta imamo od oružja. Lepo, snajper. Good night. Shit. Nisam to hteo. I što je ovdje toliko zanimljivo? Što ponavlja na TV-u? Jabuću mater, to mala sad. Muslimančini. Treba mi lepo snajperica, pa da završim mi posao. Dugo nisam igrao, malo pre sam instalirao, znači s ove epizode snijam uzastopno. Jako mi je čudan ovaj Call of Duty, dugo ga nisam igrao. Vidite sad šta će se desiti. Vi primećujete da ovdje ima nečega u travi. Šalim se. To sam navrno uradio. Radi sprednje. Ajde gaz, ajde gaz. Pucam ti pod noge da bi igrao. Ja sam skočio na kuću, a neću. Kemerov. Stani Kemerov, ubiću te, Kemerov. Šalim se. Super. Kemerov ružan. Ajde, ajde mi soldieri. Ajde gore. Ovdje će mi biti potrebna snajperica. Ja bi maknuti. Opsada na grad može početi. Rekao ću da moram da take downujemo ove machine gune. Sad ću oni da vidim. Good! Enemy helicopters.
kako da uništimo. Više mi neće biti potrebna snajperica. Stani Kamerov, ne mrdaj. Vidimo gdje su drperi. Vidite ritam, vidite, kad opalimo osjećaj pam, pa onda kad pukne, pa onda tam teren, kad otvori ovo da stavi metak i pam, kad stavi metak. Vidite, slušajte se lepo. Gdje ste, mačići? Ćemo da ih pokamo, što opet uzim snajpericu. Ne, došao je tank da nam pogorša život. Ali zato je tu osoba homoseksualne orijentacije da nam pomogne. Headshot! Headshot! Monster kill! Vidite da je Kamerov, da li je Kamerov izdajica i radi za Zakajeva ili je Kamerov u stvari dobar? Ha, Kamerov, ha! Sram te bilo, Kamerov, sram da te bude. Mislim, prije da se nam tijel, jer... Šta mi se desilo? Da sam dubim ovog Kamerova i da on drugo strane. Ja ga pucamo ništa. Znam samo headove tako. Evo nam ga opet monster kill. Ne, ovaj dole preživeo. Kom? Idemo u bar stanicu, pogledajte. Karo stanicu, Karo žensku stanicu. Karo te stanicu. Evo ga vatromet! Ja volim vatromete!
puste. To imamo laserski puške. Listen. Give me a ride. Yeah, I can still fine. Thank you for getting me out of here. Big Bird, this is Bravo 6. We have the package. Meet us at LZ1. Over. Bravo 6 is a good code for our way. Now. Let's go. Čekaj, pa nema, mislim je jedan metak. Lep. Samo ću da probam, ljudi. Čekaj, ovako. Ne, nisam to. 7. Pa desonice 4. Ne vezi. Ali pravilo je dok sam ja mali, sam ovdje gore susila postavim te C4 bombe, mogu da aktiviram da nešto se desi. Space Tool. Jako ljudi, to je bilo to za današnju epizodu. Ćao, vidimo se u sljedećoj će tek malo kasnije da bude i ćao.